Oras, selamat pagi ma hubata Bapak nangin taganupan naniargani Tuhan ta Yesus Kristus. Bani panorang on isi sehita marito ni hatani ne bata bani Selasa 30 Agustus 2022. Jalani Bapak inang paima yondos kon hatani bata martonggolo behita. Terima kasih bamu Tuhan bani panorang on bani sogot nyarion Tuhan iha somani ham hanami ipargogohi ham hanami nalaho mamuka use lahuan nami. Halani Bapak sihol isi se ham hanami marito ni hatamu. Halani ay marasa hapumaham. Ase itangion hanami hatam on nagabi gugo nami. Amin. Bapak nang itaganupan hatan ni bata nada subata bani sondahan on. Ay mana ibot humbani Daniel bindu opat ayat 34 das subani 35 nini sono. Bani ujung ni panorang ay makawah maahu Nebukadnesar dopak babo gabi mulak maahu maruhur. Hupasanga manatang si timbulan ay hupuji anjaho patunggung ma iya na manggolo sa dokani dokani. Ay rosi sa dokani dokani do panggom-gomion ni anjaha harajon ni marsundut-sundut. Haganupan pangisnitano on doskon nalang do hiraun. Domuhubani rosuh ni do ibahin bani bala na inaguriatas apa bani pangisi ni tano on. Sahalak peseng dong na mangasup manulak tangan ni atap na makatahon bani. Aha dong binahen muin. Ya singkan jay madas ni Bapak yang kita ganukan. Halani ay bani panorang on Bapak inang ipasingat hita bani hata ni bata marhityo ni pengakuan ni sada atap sahalak raja na margoran Nebukadnesar. Pay maay jay Bapak inang. Nini sa sahalak toko makatahon ada 3 sifat manusia ataupun ada 3 tipe ni jolma nara roh hubani nebata jana marhamu bau nyuhur roh hubani nebata. Na perloben ini adong aima tipe manusia kuda pedati. Toto manusia kuda pedati on toto tanda hita pedati tene. Pedati aima atape buih hata honon garita horbo atape ani kuda tene. Jadi bani kuda pedati on kuda ni donalahu idida artini ijon asira iya mardalan maningon ibok boki maningon ilosing asira iya mardalan dopo siya yang gulangan dong mungkin losing aira do iya so karena itu dopo siya memang jame didah kita homa jolma ketika ada yang terjadi bani losing naruh bani baru maidingat nebata jana roh bani nebata marhamu bahon ni uhur. Kenapa duahon adong nini tipe manusia burung merpati. Tentu burung merpati on ay mana tulus dosa sitong ni. Tapi ada sesuatu hal yang na unik ididah kita humbani merpati atapi asas tene. Merpati on ketika ibere hita pagi si panganan ro iya ho atas ni singka baru sore pe ro siang pe ro patarni pe ro pakon lusani pe ro anggo ididah kita Bapak inang itandai mahita. Artinya rama ro iya terus berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Artinya ijon boy hata honon sesahalak nasonon on ketika dia dikenyangkan, ketika dia luar biasa berkat-berkat atape pasu-pasu nebata robani baru idingat nebata. Tapi sanggah lang adong pasu-pasu nebata ay rado iya mandole jana marah-marah bani nebata. Tapi nama toluhon ada tipe manusia sejati, manusia iman sejati. Aha pena itu koni ahap menayap kosi, dia tetap berserah kepada Tuhan dengan iman atau pihak persayona sejati. Halani ay hita isise marhitoni sada tokoh ay Nebukadnesar Bapak nang hita ganupan. Nah ada tongon Nebukadnesar on. Ia ay masahalak raja, ay maraja Babel na berkuasa jana iicit kon nebata ia markuasa i Babel. Tapi betul kita memang halani na adong bani hasangapun na adong bani keluar biasaan na dong bani bahkan jabatan na dong bani lupa do iya bani nebata lupa do iya bani nebata jana memang sing iboto si bahasa nebata ni Israel adalah nebata yang luar biasa jana iya percaya bani nebata na legan na iunsagah kon ni tanoh on tapi bani sadapan orang marnipi iya bani nipi ni ay maadong sada poyon na ibagas poyon on ididahani isuru iya maratingkon ay mahayuni rating ni pakon buahan ni jana bahat pinahan na roh hujay na laho mangankon.
Jadi halane di kita hapi adong singat-singat marhitehon ni bata hubani ne bukat nesar ai bahasa adong 7 tahun holi panorang ni madabu do harajaon ni ai madabu do kekuasaan ni marhitehon ni Babel halani ai ipasingat marhitehon ni Daniel hubani asira hubani ne bata ase ididah kuasa ni ne bata halani ai terjadi ma ai bahani bapak inang selama 7 tahun anggo didah kita bani tafsiran nini Totu bani hal sisunan on gabi songon pinahan do iya manggagat iya bani suan-suanan nini songon nalang do iya songon nalang julma be iya artini bani papituhon ai bani papitu tahun kon ai dong ma pengakuan ni bahasa Allah itu luar biasa nai batani Israel ada luar biasa halani ai adong ma pengakuan ni bani teks ni 9 tahun bani ujung ni panorang ni emak kawah maahu ni bukat ni sartopak babo gabi mulak maahu maruhur kembalilah ia use songon na biasa tapi ididah kuasa ni bata marhite hupasangap ma natang si timbulan ai artini marhamu bawni uhur ma ia gabi luar biasa ma pelayanan ni jana luar biasa ma ia menolong bangsa Israel halani hapur sayaon na ma ijalohon ni humbani ne bata gabi margogo ma ia halani bapa inang hita aganupan on mahapina terjadi bani nebukat niesar ketika ada masalah sanggah kaya ia sangga-sanggap ia sing adong panandayon ni pasal ne bata tapi ketika dia terjatuh songon tipe na konayai ay ma kuda pedati ai ketika ada tantangan baru dia datang kepada Nebata tapi ai adalah rencana ni Tuhan ase marhamu bahan ia ibagas ay managabi raja itu ngatungan ni bangsa Babel halanya bapa inang kita haganupan si patarado sunai si taronon bata maniun adong lebih masalah baru roh kita bani Nebata tapi sunai pe sirsir do Nebata nalaho pa ubah kun uhurta gabe tubuh bata pengakuan bahasa Nebata adalah Allah yang luar biasa atap pe ay manebata natang si timbulan in margogo kita bani sadarion makorjon horjata janah ipasupasu nebata haganupan horjani tanganta amin martonggo mahita terima kasih bamu Tuhan mani panorang ondo ma isisi hama nami marito ni hatamu alane bapa margogo kanami makorjon horjanami bani sadarion masih haganupan na ihorjaon hanami in membuahkan horjana madeyar, membuahkan horjana jingis, jana marulih kanami, bani haganupan na hinorjahon nami na humbamu. Terima kasih bamu Tuhan, iunuskan hanami tunggu nami pita ibagas kuranmu. Amin.